Ja sam htjela da pozdravim sve prisutne, poštovanje svima. Sve vrijeme slušamo o tom radu lokalne samouprave, koji naravno nijesam tu došla da kritikujem. Svi mi želimo da se radi u interesu građana Nikšića, da se Nikšić razvija u pravcu u kome smo svi mi svjesni da je to najbolje, ali prosto vidim da lokalna samouprava ističe i ne mogu skriti kad govorimo mi smo, vi ste, da se stalno produbljuju neke podjele i onda sam prosto inspirisana da pitam kad predsjednik Kovačević kaže da se do sada asfaltiralo, a žali Bože što se mi falimo u Nikšiću projektima koji dolaze do tog segmenta asfaltiranja, da to nije nešto više. Šta ćete mi reći vezano za ovo da lokalna samouprava kad se diči, na primjer, samim asfaltiranjem obale Kapetanovog jezera, zanima me, evo, da budem krajnje narodski bliska, zanima me da li ste svjesni svoje nesvijesti, da ste ovaj prirodni dragulj trajno devastirali. Zanima me također da li ste dobila ekološka saglasnost, jer se ovakav potez nikako bez iste nije smio dogoditi. Da li je ipak sve nevažno što se devastira i uništava, jer molim vas, ništa naspram ugodnosti i komfornosti na putu prema lokalitetu koji se nalazi na 1600 metara nadmorske visine, a poznato nam je da je pomenuta lokacija pripada opštini Kolašin, ali pošto ste najavili izgradnju crkve na ovoj nadmorskoj visini, da li je usluga oko angažovanja za asfaltiranje, odnosno trajno uništenje i devastaciju izvedena zbog novog objekta za crkvu Srbije i da li nešto ovako onda možemo da ne komentarišemo kao odabir za političke usluge? Voljela bih ako možete da odgovorite. Zahvaljujem.